pre svega sam srećan što smo završili jedan veliki i veoma bitan projekat, što su radovi završeni u rokovima, što ova sala danas izgleda fenomenalno. Zajedno sa srednjom tehničkom školom završili smo i opremanje ove sale, tako da će i đaci i rekreativci imati priliku da koriste ovu salu u skorije vreme, a ono što me izuzetno raduje, nismo završili sa svim radovima što se tiče tehničke škole, očekuje nas u narednim danima radovi na rekonstrukciji dvorišta i rukometnog terena koji se nalazi ovde pored sale. Kada završimo i ove radove, celokupna srednja tehnička škola dobiće jedan novi, lepši izgled i na radost svih nas, ali pre svega đaka.